nga kalablab ang view dire sa among babaw. Okay? So, Imol. Na ang Imol. Then ang city nga eskwelahan ang tapad diri namo makalablab is Phoenix. Okay, sa makita ninyo kung sa kanindot sa kilid is the Central School Elementary. Then tapad ana is Abiliana. Then bagutan natin bagong gitukod diri nga ACT Senior High sa wa pa mahuman makalablab. So makita diri kay naman mi sa babaw. Diri sa amuang gitrabahuan makalablab. Okay. What's up mga kalabla? Welcome back to our channel. Ako si Ann. Ako din si Jess. Welcome to Algie's Vlog. Yahoo! So for today's video mga kalabla is 7 seconds challenge. yes. So mga kalabla, pili mga kalabla mo musaya o skiri. Yeah, ready na ka? Ready na? Yes. And 3, 2, 1, go! Imong lockdown ng palanggana, niya muna og sagdan din mo balik in 7 seconds. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumusta ang dagan sagdan? Okay, second player. Second player, Love Jess. Okay, look in 7 seconds. Lukduang palanggana. Balik ubos pababa. Tara. Okay. Okay, next. Ika na sa Love. Okay. In 7 seconds, lukduang palanggana. Dagan paubos, pabalik sagdan. In 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumusta yung mga linaban? Push up, katulo, in 7 seconds. Okay, andam. Andam. Balik ko, bakit ka? 1, 2, 3, start. 1, 2, sama na ay. 3. Oh, no. Ano, matulog ka mag-push up. Philip. Love Jess, push up na naman. Yeah. Kasexy sa ato second player. Oy. Kaya ka ni mo ni Ron. Yeah. Push up og katulo. In 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oh, no. Ay, mga lawas. Oy. Okay, so pilditas. Round sa second round pilditang duha. So 1. So mag-walking ra gikan diha anto didto pabalik dire walking ra in 7 seconds. So then 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makamot. Round 3 na sad ka. Our next player is Love Jess, the very sexy Love Jess. Okay. So Love, in 7 seconds, pag lava walk. Pagtarang. In 7 seconds, lakaw, paingon dito, anang kutob anang kanakablong atong tent dayon, balik paingon dire. In 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang atong player karon kay si Love Al naninood na ni kay sige kapilde. Okay, Love, dapat kanang 5 ka buok galon imong iato didto. Okay. Imong kausaw daw og dalaha in 7 seconds dapat marin siya. In 3, 2, 1. Start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabiyan ko sa akin, wala na. Time is up na. Naluya. Okay, our next player is Love Jess. So Love Jess, kanang 5 ka galon, dada paingon didto. Dapat madala nimo ng tanan in 7 seconds. Ibalik nimo dapat nanay sulod tubig kay sulan ti ka tag 5 ra ang galon. Okay. Okay na ka, ato ka sa tong tabay pangabo. And 3. Oh, tanawa unsa na kaya mukat lamang nangandam padaan. Okay. Okay mga love. And 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kabalo makalab
ako ra nang gipagbigyan. Oh, napapildi jud ko para di nakasayaw rog skiri. Okay mga ka-love-love, ang winner is Love Jess. Si Love ang musayaw sa skiri kasi siya may daog. Ikaw man, ikaw may pildi. Nausap kay napildi ko. Siya sayang skiri mga ka-love-love. Okay, so Please watch this. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is dreaming.